Anyang aki din. Nandamag yung ka din, nanang? Tiyan niya rime eh. Natakawan ka no mo tibalo akaro ba tayo? Ni Edgar ka day, tinakda ka maatam anak ka. Anya lakit din ni nanang, asino kumapay titadumakat isulaang mo tibalo akaro ba tayo? Na, agsalsalod sudak laang, kasta mo tanti isong bat mo, anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mo't nanang, sa rino ti papanan nyo. Mapanak, iti ay ni uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay, tumulong hak anak ko. No kasta, am-amo yun o asino ti agtatakaw? Secret, di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti ay ni Edgar, tagsarita kami man. Agtugaw ka atis eh. Agyaman aklaunay. Ay, anya kami ng tigagaram. Putno ka day, di nadamag ko, natakawan kayo kanaw. Wan garot. Nagbakasurak laang iti duangal daw. Iti nagawdak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garot. Saan mo't kaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Amamom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito balay mo. Nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amom mo't siguro, no anya ti kayat ko asawan. Dati napatag nga ibagak, mainaay ka dagiti nagtakaw iti balay ti karo ba me, kapitan? Bagam nga rin no anya day tatis eh. Ada ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Kasanubutan na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi eh. Ungor ti motor ko na. Wow! Kabisadok ti ungor ti motor na katay di atao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan ni ti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw nga masigurado ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan. Anya dyan sa istoryahan ng tigladis king kay tay, tata? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo, danay. Ni, kano pa tata? Di napalabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, iti nagbakasyon dyan lakay? Isa, mate. Adda ka diti suspekda, tata? Awan sapay, mate. Saan ka nung agkor ni CCTV niya balay na? Ngam sigurado, akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatatang. Amang ano na bayag asip-siputan da ti balay jilakay. Iti naamuan da nagbakasyon. Inranada mo tal, tinagtakaw, di balay na. Da ka diti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitan niya, kapitan. Dangabinti lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. Iso, ti pagsuspitsaan na nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anyi? Sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudoy tinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matigasay. Ayawan. Saan nagtatakaw, kapitan? Si Kamat, tinto doon ni Tisay. Una hindi ta bakay. Basta mangisurulatan.
Nagag na kanuga raw ti ungur ti motor mo. Kano kapitan? Di sa ba daw ti rabi. Oho, ulbod mo day tabakay. Ada ka di ti pamanagnig mo. Sana po no, ti indanon ni tisi ka na kamay. Di sa baloy ti rabi kapitan, kat napanak ija ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungur ti motor ko. Amangan mo't no ungur ti sabali ang motor ti langag na kapitan. Wano saan? Amangan inararamid na lang dito nga istorya. Sino ti kadwa man na panagbuya? Tinubyak kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro iti concert itinubyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya, nagtakaw dito'y balay mo. Imayak, tapno lawlawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabado ti Rabi Tanagbuya daw iti konsan. Kaya ta sa winday ta, saan nga iso tinagtakaw dito'y balay mo, Edgar. Ang nangagkano ni tisi ti ungur ti motor na. Ungur ti motor. Apay, manay dahi ta nga ebidensya. Tamno ito na ti anak ko. Attention seeker. Kan pabida talaga dahi ta abakay. Anya laki. Nagpatulong akmat din kadag iti karubak nga dati CCTV na. Baring at dati maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamutan ti amin. Kantap no saanan ang mapapabasol dagiti inosente. Awanan kay ti 26. Apay ka diaya? Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno'y bagaking ka. Dayjay ka day. Nangagaw ti ungur ti motor ti anak mo di Sabado ti Rabi Rodelio. Ayan niya laki din ti say. Ungor ti motor lang tinangag mo ang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungur ti motor ni Danay, anak ka di maramidam. Ni Dani lang ka ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo ha. Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idi Rabi ti Sabado. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy, no kaya't mo tagpabida yay balaw. Di mo iraman ti anak ko, Sige, May salang ti may bagaking kawan. Mapalit na kan mintumot lang inusinti ti anak ko. Itapay lang kitagsaganakan. Haddan total daw mo. Sana siya tikas kastaman. Aniya? Aniya nga. Agar aramid ko iti pagparparikutan nyo, nanang. Ungor nga ron ti motor ni Dani, tinangag ko remay. Anya lakit din, nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na ladya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti bagbaga. Di kay mabutang no da kayo ti demandada. Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kaya't yun lang ti agpabida iti balo akaruba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolam dahi na panagsasaom remay. Bangag dagiti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no, kaya't yun lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kitaan niya ang mga nadahitan ti pakaibaludan niyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagabag. Tap na ibaga kada kayo, umanay dahi ta apakaibaludan nyo. Anya lakit din ayan, nanang. Ada ka din na panapulis siya balaya, Ikar. Adla, Kapitan. Di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay ka nagiti pulis? Saan mo't gede, Kapitan? Jak mo't lang imbagbaga ka nagiti pulis timbaga na kanyak.
Tadyak amo no punno nga ta, wano ulbod na laang. Nasaya at magkaroon, nukas na. Ura siya. Kalpasan ti panagsarita mi kanidan. Kat agdwa-dwa akmat lang, nupod nung nga ta di imbagana. Wano agar aramid laang ti istorya. Wan nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmot laang ninanang na, Kapitan. Urayak lang ni kagawad gustay. Ta iso ti magpanagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay a kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall anakaw. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda tatang? Anya nga ito kuna ni kapitan. Okay yan tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Ti ko na ni kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, nambaglangan. Makaangas mo't lang ang datahaw. Ay na. Ay. Una tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidag tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawin na nakaw. Isumat ti idimandak tatang. Na. Idimandak tapno agnakaw. Naglayng agpabasol. Kanagaramid iti istorya tayo jabakay. Ay, Wayne, mayat na ita nakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayo, Rodelia. Ay na, maawatan kayo, kapitan. Tinapatay, kat napanagnagan ti anak kao, nga isokay inosentay. Hay, wan gaya, naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan men, di may papaniti dayta abana, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo't lang, nuwag demanda kayo. Nasko na may kanitiliksyon, titaw, akas kikwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Meron na. Nangalaam ti ebidensyam, edad. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbagmata, naalan na ti rupa ti agtataka. Wan, Kapitan. Naala na ti rupa da idikimalay at na itigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da. Kat asino mo na kita nga agtatakaw ngay? Da Fidel kin Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo mutlaan, Kapitan. Isumot lagaya makasitira aksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nagreporta ka na galagiti masiklan. Wan, Kapitan. Dalpasen, imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall nanang. Abay kanaw, asinaw tinangibaga. Ada tinangidimanda kada kayo. Ha, anya? Dayta tibagbagak nanang. Dayta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but ngan nakpailaang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, a pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalo na kon, kapitan. Sante asigurado no anya ti ibaga nagiti masiknan. Ngamit ti panagkunak, kat mabalin ang maibalot ka. Sana nalaga ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi man ni Daddy, do iso ti naibalot. Gapo iti inuulbog nga istorya.
Ay, pagbababaw ya akong tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay mga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga aramid ka mo iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray di monsong batan ti saludsod ka. Sangwam ti kasaw. Ang natirumbang aramid ang tapno sa anak ang mabalod, Kapitan. Sa anak ang nakasagan na ang maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontrakin ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Balas mo. Pagbaludan to, ti pagtinaga. Adda ka din ni Danay. Ay, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Hapay ka, day. Kaya't ko kumakasarita ti anak mo, Rodilio. No namnamam ngayat tras na ti reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania, Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masiknan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalaw, di awanay. talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wana. Ituloy may ti agkasa. Ito sumarunong amin, di kag pababasol no saan ka mo't asiguradaw. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti olbo na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Rime. Talaga ang maibalod akong. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan na kumamot anak ko. Diya kaya ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo nanang. Anya ka matan Rime. Kasla kaya't mumot ang maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, di naman konsensyaan na kasta nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, o na yan. Ay, awagak man langan ni manong mo. Imbaga kon kinimanong tinaramidyo. Kat uray iso, awam mo lang timaramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tatiganaban nyo nanang. Pabida kay tumat ngamin. Naimbag kumamot ano pud no tirumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar. Siguraduan nyo ahusto tirumrumor itingiwat yo tanay. Dakay tumat lang di agparikot, iti ibunga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i ospital. Ay, wen. Puto da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, siya talaga. Judgmental ka ha. Nakunak ka day ta, nagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan ang makunkuna. Sa bagay mat kiti ha. Nagalas mat nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kadada amin kayong kuwana tinagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay da dya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simro lang man ang tisigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro, gapoy ti saan na panpanangan. Isuman mare. Agmalmalamat ngamin nga agdalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamot, agiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamak, apo nagrigat agilunlunod.
Nasaya at nagranata bakla. Ina naman. Imbagak ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanya. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang aro tinagan ko Purita. Malawanan purita no purita. Anya ti bagayo nana. Sa ludsudak lako manupod no tinadamag ko. Nga da ka no di hospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga day jay. Ngamsaan pa'y amatay day jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalod-sunok laang no pudno nga aday jay. Saan ko adamdamagan no matayan wano anya dita. Ay, salpag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nakatang aron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pa naka-hospital na saanan anak kamaritis iti manong nga aldaw. Aniya lakit din. Ito ta nakawit tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras mayang. Ay, wan ka nila kay. Un kawen, intun kwan. Kachichismisyo karagiti bala mamarites. Isula day ti saan mo ama ipangpanganan salbagit de. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilangan di hospital nga mo, manaungaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawanan. Unam tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itong tuloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan na. Sumanao nga. Ngala. Inton adan tuman ti pa hospital am. Ibagak tumad day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lagan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa, nakakita king ka. Si kakit di mo? Apay nagalasak launay, tamakigtot ka akasta. Una yan. Nakigtutak Tatamok nga min, kad ada ka pa ilang i hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipamaw. Ay, sayang. Amam si ka, awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at matapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitang. Mayatay. Mayatan, naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Hindi ka pala impamay. Ka mga may. Sige nga min ka uray mabibising ka ka. Basta dalagiti ka chismis mo. Mayatay. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno may. Uri agmalmalam kayong agchismis kit okay laang. Sana yan. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala giyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan ati kastoy mayang. Awan lang aro dun di makukwarta. Ngam ni, adda tamarin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay asan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manen. Saan da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padaasang man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Huwag mayang. Padasik ti mapan mga ibaga kadakwata yung tulmigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kita na kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palong ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purita.
At damo man ang tinakita kapos ni Mayang Yepispo. Ha? Anya timpos na ya? At damo man ang timpos na nga dada yung hospital. Ayun, kumare. Na ospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, hala, ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Kitang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang Marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga, awanin no isunti patay na. Maikawa na iti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag, taking biyag. Inya laki iti. Daimbag ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, kat saan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta. Kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti lugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita nana? May salaang matiagnagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dagaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Iikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asad apudpudnaw. Ni Nana mo. Gamno pa'y kasta, agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado da ita, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanday jay. Nakusel ti apal na tawaran bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, iya balayda. Sana tinumpa-tumpas ka. Saan matanagnakam? Aging gaita kat aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na day dyan. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katwa, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta dakat chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unahin na mat ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Itong masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no anya reaksyon na. Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga da kanon kabarbaro alugan da Anita. Ha? Aywan Mayang. Apay, italaam amuam. Nagado ti mang ibagbagang ang kaslagyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno tinadamag mo Mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa yun nangalaan tayo tinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan matakasta maring Amok to gali Mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga dahi tangaramit mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyag da, nyakan. Saan matakasta purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na.
Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apa yang kasto tila nga mayang? Ay, maula wakto nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalibon daw kajak mo. Nya. Itaidak man pa'y akas to Ay, yun na yan ay. No maospitalak pa'y ita. Ang mga no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tao no bilang laang salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asya. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmaringarod tiriknak, idinadamag ko ang nakagatang kanudaan ita iti brandyo ahilak sa lukanda. Anya? Isulakit iti nagmadyan tiriknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo. Kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga dasaksis ti karubam. Rumbang laang amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kano ni Mayang ijibalaytang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasama kadakwada? Siga talaga. Sanak mo takasken kuan aban bantayam dagiti karubang. Hoy, namuaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung agkakapso. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-accept ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin din nagrugyan, di pa nagkapsot, di magbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti pa na hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta ijibalay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katuwa na. Kano tama pan? Inton malang, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uy nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Inay, da kayo matgahiyang purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wanda kami. Amangan ngamin numatay kan. Kat saan da ka pa'y anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Puno timbangan ni Bading. Amangan mo maamuan min tulaangan anatay kan, kat saan da ka man la anak sa sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo. Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam nagbiag ka pa itinapaot? Kat kasla ipatay mo matisaksis ti karubang. Ha? Win nga rod may yang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, kapoy ti ulcer mo. Nailasat mo man. May kadwa na ospital ka manan, kapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kano ti mauding nga angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, iti success, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalaan ti bumakna. Una yan mayang. Anya, kano ti mauti nga angis mo? Ipamaw! Apong bayag, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit ti pa nagsasauda. Ngam, pugno, may. Nyangkel mo't. Kaya may,
No, apay nga minaya, pagsakitan tinakam mo, ti baligit ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligit ti daduma tao. Uncle. No, na mo maging matang da anita iti hilax da, di gawid mo kumama iti agtrabaho, tapno oray motor, wenno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand sa nakastangag saksakilat ng tinakam mo. Nga isopay kayo din di pakahibladak. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapuanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Kasla manumitin nga daw asan ka nagpasada, pare Berta. Saan pa'y garon paray? Kasanwa ka makapasada kaya pa'y buwan na patarimaan ti tricycle ka. Kas tagaday, pare. Patarimaan mo nga minay, tapno makapasada ka bitin. Sayang bit Oray kasano tayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garon kwarta, paray. Nuad na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. pa. Di takik din. Uray sa kawang magkwarta kita, pare. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulaklaki din nuad na mabulon ko king ka. Pasensyakan, pare. Awan na talaga. Amumbat kanya kong sa anak anarigat akasarsarita laki di anda. Ay, pautangan ka saya. Aglon ka lang ni Jekuaw, pare. Ha? Ipadas mo, tamimbro ka ba? Plan-plan wag bitlang, aglon, pare. No kayat mo, agid dan tama pa nintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya. Danda ni makabulan na nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom ngay pasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit. Aday taka manin ako na kam. Iparparupan manin akaslawat panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, bertaw. Ay, di ka lang tanga urayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaw. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka sound. Anya, Iswa pa nga asin. Ipaspas mo ngay patarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan, aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no, bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na. Ay, kasibit ti kumparet. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga ron, kastaan talang ka Nuadta ko makwartak bakit? Pautangak ko ba? Nga buray sa kiyawang mga ron. Agloan kayo latan O kat, kaano kayo nga ron ang mapanag-apply? Itong bigat ko mga ron bakit? Ha? First Monday itabulan itong bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko. Aywan gayam anya, katwa na, awisom ni pa
Parimberto, tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay ana pa nagbilang niya paradaan. Naipatarimahan na magkaya man di tricycle na, nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat la pagat lapayag man ang tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray tanapigsama ti panagpasada na. May iurnungan na madlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagadungarod ti paggastusan. Di kampay nakagatang iti abono may gitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa na iti pagay may. Agpautang ka man kinay. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nakagsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya laki di. Hey, bigbigat, ano ka panibid ka dito yan sa tricycle, mabirtaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsay na talaga, tata. Kwarta, ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, ka nagpigsama ti pasada ita. Hinaldaw, abo manurbor kayaw, tadulat ta ti masahiraw. Uray ka sa numit kapig sa ti panagpasada. Kit aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita. Kaslay din na minsan lang aldaw ang nagluna. Ije ko gamnay, ita alawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith talaga. Si kapay may tagparikot. Diskardam la day ta, Berto. Mabayadam la ta. Anya lagi din. Galawang lalaki Ay, siya pala kumangaraw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Oh, nana, kas ka tigriti lang Nakadkadlaw nga daman ng kaampam. Ay, talagang adda. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano niya? Taapay na Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa nana. Naku na, din na parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan dayta. Adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na di babae. Jack maklaw nga isukat na ti asawa itikas kankwana. How ka, nana? Ay, kundi kumpari da di apidring kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawa. Ay, salit yamin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, uray mabuyok na itay. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbungkaw ka mo tayo. Ay, sabat kini! Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsudan no anyat inluto na. Bakit? Damag iti sidan. Ay na! Kunam siguro no dyan amot ilimlimad mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakit? Anya ka din sa kay bagbagam.
Kun may sa, anya ko mati ilimad ko king... Ay, di ka lang pampamarang! Magpampamarang ka awan aramid mo! Ha? Tama nga lumaikali ka si bibiyag tigas na aramid mo ah! Ha? Ang gasa man tilaing mo, wag gilimad! Anya? Ay, makalak lang iti ebidensya! Talagang ay pakulong kayo iti babaen! Kung siguro no jak mo, ay, agsagana ka, Bertaw! Anya? Ay, talaga sana ka makaig na! Ha? Kat no, ebidensya. Di ka pala mapantapisan, balay danong pa'y suka. Ay, talaga! Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti namuak nga da relasyon da iti asawak, kantay ti ajudet. Apay, napanag mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judet. Iso akayat asawan da ita, agpapabayad da iti ajudet iti asawak. Siguro, agpapabayad na ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide! Narigat agsasao, nana. Ang mga no sana po no dayta. Nauwan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugod aktupay da Judith iti balay da. Talagang agngar-ngaryutak ko na. Talaga! Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagang? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka? Tapno tong paon naklatan na kastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Abo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ay ti parikot mo kanya. Kan kasarita nakpay ko mga umuna, sakbay kang agtong paakasta. Ay, awaan ti ado-ado pay asaw. Tadna mo man niya. Awan ti sikret, awang nanayon nga may limlimad. Awanan ka iti baen. Anya? Kunam siguro, no, jak amo ti limad a relasyon nyo iti asawa? Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilang mat? Yaks! Anya? Amoyo day tagay naramid yung kanya. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo natan agtong pa. Kan agsasao di sana pud no? Ay urayin nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni Dagastang nga naramid mo. Tapay! Isakit mo day di ajudet, numsyak nga asawa ma. Na, apay, anya launay ayati parikot mo king kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di Dagastang nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidray, nakababay nunay king kuana. Ay, ti kunam kiday, podno nga men nga da relasyon nyo kini Judet. Na, Ay, sumungbat ka iti bari, bartotong paon ka larod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo na imbag dagiti may pagbaga. Siguro, tinanggag mo pagsarsaritaan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judith. Ha? Judith, ti utang kau, ije ko aw. Nakunak aparikot ko, ti pagbayad ko, ta Judith nan. Saan na pagbayad ko, ti babaeng agdagan iti Judith? Ang lalaki din ay Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napanmumuklat na tinungpan ni Judith, kawan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judith, gapoy tinaramid mo, ay awan bibiyang kaw. Sangwang masikalhang. Ay na. Ay, bababainak at talaga. at dayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga.
Awan magayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Ngam nalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao na ibabain ko matang ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahitar aramidem, nana! Impagarup ko nga raw na ada relasyon da. Ngam di nangag ko iti asawa nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan magayam iti Judith iti utang na iya ko. Anya? Ti panangawat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akat parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyan mo na niya tibaken ka na. Agkurikol ka man ngamin. At dadakkel abarita mi iji balay. Isumanlat mapan mo alaanan. Tayo sa tipagkurikol mon. Ay, si kaki di mag. Katuan mat. At dapat palay dyan. Tapno na lawak ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo. Saan akas na ipapanmulatan o anya laditan? Anya kalaki di nana. Ay, mababain na ka talaga. Kasanon nga ito agdarong ni Judith. Kasanguan. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.